Ia e toi o folofa ma whaatalo whaatu sa mole ati mo pele liwai mo le fiafi lea ua iwa minute tulai mai e tatu taimi. Ia ua tatu le nei le tatu polkalame e una whaatulanga ina o le pe avala au mai le tua e tusa ma le wha moi moi. Ia o le sunga le whawhianaina e me se foi o le nofo alo ma le wala aua le tua. Pei ona iai le tātou volume 6 e pei ona tala loa ia i le nei tausanga ia ina yaso o mwai atu. Ai mua ona whaatalo whaatu a watu le lima whaafilo e nia fiafi i lau mai mua whaafonga mai sa mua mai lava i ona tumutumunga se i o ionaiu le au whaingalu inga tofia le tua i so se mauta ma so se lawa le nia fiafi whaatalo whaatu. Ia ele ngata foi lea o le
pa ia ma le mamalu o le ainga o le whaatuatua le tu ma le tafo ke lope ia whaafeilo i atu le au unanga i le nea fiafi ia maise o le tātou pol kalame whaapitoa pe a vala au mai le atua ma le tātou au whaipese mo le atu le whaamalo ma le whaafitai lau sunga le whaafiangainga ia e saunua ia e whailau sunga ma sui fo i o le tau au wa alinea fiafi se i whaafeilo ai pa ia so tātou atu nuua whaafonga mai fo i nea fiafi talo falau sunga whaatonu le nei le tio le Global Kingdom TV channel ia malo se fo mo le sunga whaafeilo ai fo i le whaafonga tapo i mai Samoa o ona le tua ia tamali im whailaunga ia se yo lava nei mātua tausio tapo i mai ma talo le leoa e le o nanga i so se faiva ma so se tiute whaafeilo ai fo i whanau o ai lava o mo mai lava noa e whaafonga me nei pokalame whaafeilo ai atu suafa Yesu talofa ia maten singa whakalofa i me se fo ia le platform al tātou Harvest Sound ia e me se fo i o tau ainga o lo whaafonga mai ma le kang whaloa ia whaatalofa atu ia nau o mon whaatalofa atu tama e mesele ta tātou pokalame ne fiafi whaatalofa atu ne tātou panga umalawa e sofa man malo e suke wiso whawhelo ai atu le Harvesters ne nei a fiafi ia te utou umalawa a vea nei pokalame ia mese o le nei kalame ne fiafi ia whaima whamanianga i lo loto ia ne fiafi tai ia le tua ia la sunga haftai sau whaatalofa pa ia malu so tātou atu no ia me se fo i o le kalesia o mai mo whaafonga mai Whaftai la melo sunga. Pilo ele toi tele foi so whaftai le wo uman whaftai tu le tama ia maliusu. E toi whapipia so whaftai ia la autou langolang. Whatalo whatu ia te utou. Ni sua whaman maru tatori whaolo Yesu Kiriso. Tai. Men, ia mole sila fia el tātou atu no ia o le se lua se unga le ne fiafi o lo mafuta mai le sunga ia ia i jay i Melbourne i Australia ia o stasi fo i o suisini o le tātou o fai pese ia le o na se atu tātou whatalo fai Melbourne nei vaenga le fiafi ma lole soi fo manuia i jay Alo lava se fua, ia pasta ne fiafi fatalo fatu, ia tato pokalame ne fiafi ia la to umo fafonga mai mo mai nei i tu la fatalo fatu le so fa man malu su ke riso ia fatalo fatu ia i te mai men poli nei ia Yesu partai tua ma lo whaftai sa mola tino pelo nei polkalame o se polkalame whapitoa o no le wala aua le tua na e langona ina e mai se o lo usi stai le wala aua le tua e le ima mau te le atu le whatalanoanga ma le sunga le whawhianga inga nei e tusa ma le atoanga o losu ma le iwa tausanga o le tātou e kalesia i sale moa ia mai se o le weekend na mawai atu nei ia le asa te tala aloa ia ili tātou volume 6 ia ili leio na toi la titi tua se moli mau nei afiafi toi na atu lewa no le sunga le whawhianga inga leo te wawai atu i le tātou ingo the Harvesters ia e mai se foi leo te wawai atu i se whi autostusia o lo tau moli mai to tono le tātou si die pe ona tala aloa ia o lo ta oto ai le fina ngalo le tue tusa ma le whatonunga ia tātou atu e whainu umalawa maso sauno ialo sunga le whawhiangainga o le ase afuanga o le ingoa le au whaipese pe ona afua i ona whaingoa i le ingoa o le Harvesters ma le nganga whaaloalu whaftai pasta mo le whafsili ia mo le sile fia lava salopo le lua fe ma le lua fe sfurvalu na fatoa ilonga ai na manume le tele le ngole o vai pese ina walo ia ma matal ngaluenga el fanau na ola tou lava ana matal mai lava o to tasi lava the Harvester ona sa la vai pese na matal lava na o la iti lava la fanau ia ai ole na ta inga foi le al fa mo le o fa ingo ina le vai pese
e mai lava i le tuse Ioane lea e fai ai le festalaiga a Iesu foi le na fua mai i le talanoaga a Iesu ma le fafine sa maria i luga o le vai eli foi le ali lo e le na faai ua le talanoaga na ina ua faapei Iesu ona so ua tou fai mai toe fa masina i le o le selesele ga seito a o te fai atu te outou te paeia outou mata ma vaai atu i le fanua ua sinasina mai nei mai to tele seito selesele ai le se o fai galuega pe le mele na mata mai ai le ingoa lea le au fai pese ia i le faitauna Iesu mala au atu ia i le ana le seleselega na ia au mai ni e selesele le saito ua sinasina o le ingoa na ma le mafoaga o le faapoga ia o le ingoa o le nei au fai pese da harvesters faftai la tonu la val tau sanga le ana a fua ile au fai pesi ma le faalinga mai le tu saunaina lausuga o le au fai pese na mata mai lava i le ina ua tupu ai lagona le ia te au saʻili ia e raise se fund foi le mo le malumalu le atua i fuafua e tapena e fausia i le lua tausaga la e lua afe ia na ou sau ai lo le i nei niusila i le masina o perila lua afe ma fai ai lo lea o le lipine taimina mo meo cassette tapes foi ia o aʻe me lenā taimi e le iai telegi CDs ia sau le fai le ma faaigoa lo ma amata i lo le le igoa na the harvester ia ma amata mai ai lo lea i lenā taimi ia lua afe ma le lua ia toe fai le silipine ina ua uma na musa le malumalu lenā ia aolai le italafu ia o toe sau foʻi nei fai le lipine lona lua ia na o aʻu lava fai toʻatasi lava ia seʻia o mai lo le lua afe sefuluvalu ua matutua le ua lii ia ia ona tuʻu lo le iai ma le fai le igoa lea the harvesters ina ua galulue lo latou a u nofonofo lo le isa mea toe fai malo ia na le tusi au pese ia ma tu atu e ala tou e usu malo faftai vi ia le tua aftai tele lava le ua manino le ingoa e mese fo le afuanga o le faalinga na o mai e le tua e le o na tia lava le mea alofa ma le talini mai le tua pe iona faafongafonga te fo ni afiafi le molimau ia mese o le ua faalongolongo fo i mal tutoa le pa ia mal mamalo si o tatou atuno e faila si te leo le vā lea mai le lua afe ma le lua afe sful ma le valu ia lea laua pe ua tulaʻi mai loa ia sunga ia i Jay ia sunga ia Martin ma Oscar ma ia ma uso foi ma tu fafine fa au le lau sunga i Jay o le ase langona ia te oi le sa maua le moli maua le sunga le faafeagaina ia mai lava i le soifua au nai mase foi o lola tuputupu ai tono le galuega le atua o ani lui tau ia e mase foi o le tau aveina ma le faauauina o le taleni ma le mea alofa po le faaliga mai le atua ua pasi atu e le sunga le faafeagaina i lausuga ia e mase foi o uso ma tou faafine ia faafetai lava mo le avanoa ia o teilo o le laguna lava ia faafetai le atua ona o le galuega ia si matou tamā ia sa tamafai lava tulei ia i matou ma tamafai e encourage matou e pepese ia ma o matou lava inga na mata mai lava i le pese ia fai ona ia wa iloa ia faaaogā mea faaili ia ma faasolo ane lava i le ia wa iloa po e pese ia mo mai lava po e video ia fai ia mo music videos ia o te le lagona lava ia faafetai le atua ona o le tamā foʻi sa lagolago ma support ia matou uma lava i le gata ia te aʻu ia mise foʻi la uso ia ma tuafini ia o lui tau masani lava ia mese lava le ola galue auauna i le tuaeala i le team ia o le augatā lava ia ma le uma le falogo ia ma le leo sta ia galega ia kele mea fenka ia ae faafetai le atua ona o le tamā foʻi sa
push lava mātou i nei mātou tam whai atiri, a oni ngata lava i lalo i le levo, ia si e dunga le ola tam whai, ma lor au ona i le tua alei, tā leni ua, wha leni nei ia, i mātou uma lava. Lau sunga Martin, tei loe le owa noa, bali sunga ia Oscar. Ia mese foi o le tofine ia malisi o le awa noa mali nea fiafi. Ai sauno ia, o le sa mai tauina i le moli mau o le sunga le whawhenga inga i le tatala alo ia o le tato volume 6. Pia ese uma mea ia na pu e mai ia leo o le tato li pine lea ia ai sauno ia i le anga le lei mai o le atua i le tufa ta singa o nei wha moe moe ia o afo ini au wala sa wha o ngā ina e tusa marisosoni mai o leli ia wa mai tau atu ese umai atu umai tu langi o lo ngā lulua i fo i fina ngā lo leli ia e le whaingo fie ai whaftai le atua o ia tāpena ia au wala tele wawaki ia wale le wha moe moe o ani au wala sa fa pena ona na ye fo ini fa fainga ta ya sauno ya la suma malenga fa alwa ya fa tai la suma fa fainga mole fasili ne fiaf ya moni lava le sauno ngata mala sa le na tala le siti ele tasise no fuanga sa pu ni siti fa yo Melbourne mero au maule uso ya ijai ia i nei New Zealand ia meso Samoa e pe nta o le uso tai mi uso la pe le faftai sili le le tuo ona o le falo tele ina o le tomai o le poto mal taleni le o mfai o mato mfai le uso ai pe o i te imo Oscar le lo tu le tom fai no le CD ya o ma the rest of us were just singing and yeah I peo la uso ale o i te maska peo la wole nga fa mangal wenga le ole se natu ya se mai ya ale mali le le ya ko ya maka ya peo lu tauna me sa fa fanta ile ngal wenga le o no le va mo me sa au mau ai man no fo ai ya fa tai lo to le tu waftai i yo mato ele tatalo yo wa te na tatalo la vale o falo tele le tua le tale ni mal to mai le poto e meso anga va yo mfai ona po ina nei fa mo ma mfai tu fata sia nei siti ya meso fa mo sa lo mane le ma va tu nei ya peo lu tawana ya tele taimi o tama pe sa le la va sa no ngalus pe tama e pusinga tomato ya ke me sia na ya uso e fenga venga ya ke me le la va ngal venga ya ai ka fa ngalo ai mato ngal ya pe tama la va le fa manatu atu ma encourage ya ma push up ma ko e fa mai an ningal venga pe yo mai nei time e fa tai lo to le tua ya po sta le tu le fa si ne fia na no fa tai fa fianga pu elo si fa e fa se fulu wa le ba wa sono nga ma tsoni le malia e je yo ko pu e ho ya te le sunga ya fa tai le nga fa malwa nga le o le pu so o na si ponga ya sauno ya la sunga wa e moni la vale sauno nga ferta ma malisha i te pe le so ya mate ya te ni ela ngona i fo ile le musua o no le fia ngai manga venga ya me se fo tau singo a inga ya o le vala au fo ya le tua ya fa tai le tua no le ele tu la fo ina la va ele tu la na fa linga na ya tu ina la na au na ai sau no lo suma fa tai nei ni kai minga ka u po pu e lo si fonga ya ai la fo se le mana ya meleng sau ngoi maten pe yo ta talo la pe yo ta talo la va le ana una ia le tu fa ta singo ni fa mo wa au no ma ta ta ia le fa ina va na tino mai le fa mo ya sau no lo suma fa tai after la pasta ya e moni la e
ni mai tau mai ali tangata me fa pe e fa ngo feeling al wenga leo le po ina o leo ia po pese foi sei loa ele lo tasi se aso po se vai aso e te tia ma sina o tama fa i po le leo e si tai me e fa longo ina la vai le leo e fa i si tu lo mo i te meti nga ia e tama fa i la vai e fosi ia ma tulang fa pena ele e moni langa ele se me fa ngo fiele e fa tino ino mali tam fa ngo le mato si dile le po ino leo ele se me fa ngo fiele moni langa tai malo fa tai a sunga ile fa fa nga lu tu va ia tu ile fa tu ngo le lo na to lo tato ngal le sa talalo ia fofu wanga le matai ia le sa tu fatasia la suma le se bentu ina le tu lo fina malu wa fa mo ina le nei fa tu ngo fofu wanga le matai aftai ole mo le safsi ia le pese ia mo le silfiero le pese no tanga fa sa mo pese fa pa vatania no Martins for ia the Martins ole si tama foi le mon to fa fine la to trio ngai na il pese na no tamo le fa sa mo no te fie i upu te fie i upu pese ona me fai le tuanga nga fai so se mea a ole filinga la ta to mo le vala winga io me anga me tino le tua e ona to fia ma le fa nga ina o tātou i lana wala au mana na tōwhinga mo i tātou. Ia ele ia sese e le au ngā tangata umalawa ia o loo i le atua le whiwhiringa. E pei tala lea le whata oto fo i le whapea te le mawhauwhau le loto tangata. Au le pule le atua e au. Pei le whapea tā ne whapea many are the plans in the heart of man, but it is the purpose of God that prevails. E pule ale tua. Te lea me tau te mawhauwhau e. Nga o le pule ale tua e tonu masao. Mali e lawa. Malo, whaftai. Ta tono la vai foi o tatou whatalanoanga li nefia. Fio la tatou whalongolongo le whatunga le fuafuanga le matai. Toi tali umai. Ia ona whaawau le o tatou whatalanoanga li nefia. Feel my but I wanna out my way low in your side so tell me my father no be I feel away before I never die
ia le atua, wow. E se le matango fio nei whātunga, fuafuanga matai. Ia le sunga mate mo le ke pito mai I a maua marwhiwhea. Ia, se ui whare mua lau sunga I te sau noa I le a ano monio nei whātunga. E se le matango fio o tustusinga ma whātunga fui. Pe o na sau noa le sunga le whawhea ngai. Ia o se, wha marusi fui mo tala vou. Ia o ai fui o whaafonga mai lea fiafi. Ma le nganga whaaloalo. Okay, mare whaasiri, lo sunga whawhenga Tera inga le toi e tau whamatala ina le whi awalo o momori mai le nei pese nia pēna whaasamoa ina e tamā. Nā ro o le whaapalangi o pese le White Guards kona du. Le whaasamoa ina tamā e fuafuanga matai. Ia, tera inga ana whamatala to e tamā ia. Ia, whi awa le momori mai le pese. Ia, te loinga o ele na o tupulanga o lo whatau I pese to tele lava. Pēna tā ua ele se tasi o launga tamā sa launga I whapea. To tele o tangata o mariliu. A o e tunga mau se tulo. E ma mea lofa ele te tāla, tā lengi ma anga waa ele I whaonga ina. Ia, pe o le whi au le tau mai le pese le o fuafuanga matai. Ole nau ta inga lava ina ia whaonga ia mea lofa mta leni o lo to tele o nisi o tātou o lo nofu mta leni e le o whaonga ina. Pe o fuafuanga na me se whamoe mo nei pese. E me se o nesi dia toa lava. E o i au lava lea whaonga o lo o langa. Whaonga o tātou ola. E au nga lea tua e me se o le au tala lei o atu le. Inga lo lang. Ia, e tero inga o le au te le ngā toa lava o le whi au lo mōri mai pese. Atamu whai le tamai e whamatala ili atu. Amen. Ni nea whiawhi, whaftai lava, whafsi. Praise God. Malo whaftai. Sau no ia lau sunga whengai ngā wale ua. Amen. Ia, ile ia sisi whai atu le sisi le aunga tangata umalava ile whina ngalo le tua. So se tasi lava ua ia I fuafuanga le tua tangata umala. Ona o isi taime au ngata I tangata e whaatau no fuafuanga le tua lo naulanga. O ngai musu e ui I plan na le tua. Moni lau. O ngai o mele tupu e mga ngā o tangata whaonga. Ai musu e ui le plan. A fuafuanga ia le tua la ia I tangata. Amen. God has a purpose for everyone. So the purpose le kua may be somewhere over there. Se me lailu mo o. In fai fai kako whakaungu verso le po disi kausanga le. O le kaku o le purpose. Yeah. Kau ki will plan. We have to go through the plan. Plan na le tua. Menga e mga o kaka I ke le vave. Ia vave nga shortcut fo ila ia le ia fuafuanga le tua. Fuafuanga purpose le tua ia tātou. Amen. Malo whaftai moni lava ma whamaoni. E le mawhai lava o na tātou tali atu le wala aua le tua. Ia, pēr tātou le ui fuafuanga le tua. O mon whata oto mo tātou. Ia, me lea ia ono le tātou taimi. E man manu fo le tātou taimi ono nisi fo i o fuafuanga alo sunga te ngaina mali. No fo alo fo le nefiafi. Ia alo sunga I tei. O leo te wawai atu le pese leo le tulai mai po le track 5 leo le tātou CD. Sauno ia lau sunga wa le peo lau suafa le e o le ase moe mitinga na tuina le tua I lau whina ngalo wa fua iona e whai moe inga le whātunga o le tulai mai. E whaftai lava mo whafsiri. Pasta, o le pese lea tulai mai. O le pese sa o whaasamoa ina, pe whaaliu ina le ngana whaasamoa. Mai le pese, ale vayanga whalele o le Gains, Rise Up. O le pese lea. Tau sangaling tia, mua lava whaasamoa tama.
O me la te mina po i matou pese. Koe fisi lea kukoinga. Me ure lo po fe menga. Nga ia nga po fe apinga kusere pasa mor pese. Ia o fifia di pese on mana i upu fa petania. Ino tam fai lava wo va vetem. Ino tam fai lava e fa sa mo. Ia na o fa sa mo ina rol pese le tulai. Ma fa ingo ina ole tulai mai. Ole fa lava pese manino lava lo mo mori mai ni. Tam fai lava ta o tu fe au i tangata tulai mai. O telo temi fa pole vale nei loto ia ma finangalo o tangata. Ia ila temi nofo ai na ne pongsa. Ia fa me upor pese tulai mai. A wona nofo ina. O nofo umina. Mai le ni fa petania ole fa petania o pre fa petania fa pe rise up o fa tatau le la salu li temina maliu ia la salu ina ua wala aula Yesu ia la salu tulai mai e pela ole anuna ole pese ato ina ua te tulai mai fa to ma to fa tu ina mai la salu ia nai ileoti pe ole au ta wona pese ia pe ole anu ato na pese ia ta watu ile maru la tele o tangata uma ia tulai mai pe ole ia manino lava ia upol pese ia lo ma mo mole fi au ia ni no foi loto manganga ia o tangata uma Atai atu ila sunga tai mole mau matang o fie. Tal tonu lava e te le lava le so sani mo so stangata fo i o lo funga malnefia. Ia e peo na e saunoa. O le no fa longo pese le pasta i le usunga i o tatu fa moi. E se le langona na ofo ia tia. Ina ua peo kaule le nei matu e ngol kako live. Ala wingol talau na e langona i le tino le mamafa o le whaunga. Ia e mese foi ia o le tapenanga sa whauwao whaupo. Ia le ua tino mai le wha moe. Na malingi alo i mata ma whaalongolongo le ma le tuto ai ni whaatunga. Ia o lomo moli mei foi se peon sauno le sunga ia i te. Ia whaamanusia i pe i tātou. Neia fiafi ia lau sunga al whawhianga inga o le whaangolongo atu fo i le muli maua a le sunga iai tei e se ma le tāua ala sau noanga pupu ule i le nei whātunga wa le sa sau no le sunga i tei pe o lau sunga le sa mō mua ona whaalili wina le tātou whātunga le ia ia sa o ia letali o sa o tango asa mol pese a o fiu to su ia le apingo kusi ai o pul pese o le olanga le musu te le tangata anga ai o le risky life o le olanga fo le lamatia pe o mele a tatu te olo le fe auma le vala o le tu ia te tatu te musu lava e take le risk o se mea ai o le tu tau wa o na fo le ma fo fa pe o le lamatia nga sili lava o le tatu musu e lamatia the greatest risk is taking no risks o le lamatia nga sili na le lamatia i tatu o lo tatu musu e afia tātou. E mele tātou tino whanofo lo se mea ka kuma whawha pia o leo kei mele, o leo kei. O le langona le tātou te mawhawhau atili ei. E le, so whanatina tia tūle tala e whapea o lo whamaunga John Wesley fo ileana whawaele ka le sia metutisi. Na whapea ele tala o lo whamaunga toi ina lea. Sa faile na miti o le whaalinga na iei loa i se oli. Whai mai John Wesley, e wa ai atu i se oli, o lai whero loa i mele tamatala vou i lunga o undu o tangata.
o le mea tama le sa fai o le pefele ngā le tanga toa si e lunga le tangata ma kirikiro e koe kuulalo si e le koe kuulalo ma mai tonu e sili vala au pulo iai so le lala mea ngai fai mai ngā ai fai mai kama o leo ke suer kanga kan fai mai ke au leo ke okay I'm looking for the pastor who told me I'm okay ia o le fai te tenga le mo popolenga lava lea ni ke ia ka ko le fai aku kanga ka ko ke muse take le risk la le fa tonu ta ole me moni tangata sau fa fo pe la salo sau fa fo el mele ele pesele fa me che o le nganga fatu pese sau fa fo mal bien ki fo ele okay me nga ya ele okay fo o me mal fa lo fa tai pas ma lo fa tai ya moni la pe ona sau mo a ole muso e ui plan ale tu a tono e tinga a o lo oto atu i tua manuia o le tua mo oi e ko intala vo fa fonga man nefias o le muso take le risk la ngai sila fia e le tua me uma pife o sa no le sunga fa ferma ia o me ala ka ko le muso o le fefe o le popole a lo le vai ngata ngata o tala tangata ia po musmusunga fo ia le nanga fasala vei o le rio nila orlando ai o le plan ale tu e tau na ui ai tatou e manuia ai tatou ia le il ne fiafi ma lo fa tai le wa e tu fa fo i mai fa so o le pese le na e lo fa mai ia mele so e fa lau tele sau no ngai le la le no fa longo fo io pese ina me fa na fo le fiafi ia te tali tono o ta o to se tau tino ngai to nei pese sau no ia lo suma ka feri after past o le atoanga o le matos fulu tau sanga talo na manga lui sale mo le lua fe mal fitu na matou mai e malolo nei matou mai New Zealand matou mai uma bare mafana tofa le uli ia ngi keminga ma komele ngi malolo porque ninga ku sia il pesena pesele ma come malolo ma fau il se fulu tau sanga o le lofa o le tua sa la vea ai mai ai pe mo fai aku o le tele o fa fitauli o lo i mata i taimi o talo o tu vai ia o me na afia i la ngona i le ngaluenga i le fa pe o aveta tu le tua e fa polonga ai o me nga o i le taimi o i le ngaluenga i fitam fengta ia na mato mailo e malolo ma pesele ma fatu pesele na e lofa mai ina wole lofa mai sis ina wole lofa mai le lang na e lofa mai amen na e ata mai ina ua liliu le tua la langi mau mai na o ia la vale na lofa mai ai tato ma fo angana na tusi el pese mai ki taimina na mato mai malolo na tai amen ma lo fa tai o so mai tai tu fa ta single nei fa tunga e ini lo i tau o le ia e me se foi ia o le tu fa ta single nei fa moi pe ona ia nei fa tunga na e alofa mai ia va tu leva no la sunga i te fa sofo o le upu moni lava pasta na ma to malingi o lo i mata i le fiafi ta ilo i si tato maftanga i le po ai na matua i ta oto i lo tole fe au sa tau moli mali pe se mo mafo ke fi fe si le ile sunga va fe mai po le ale mafu anga na tu si nei pese na e alofa mai e paula mele lo mafo fa o le atua na alofa mai sau no ia i tei ia wani la ngona na o ia te o ia o tamu fai tu patasian ni fa tu malenga fa loan Ele va mula no pasta. O na tu o le ngalunga lona tolu le a taluna a mata mato o fai pese. Na o fai o le volume mo. Ia ele tele la você do ele va ele va fesu mar va. Ele va volume na fa ele na. Sa ele tele la você do ele e tu langa le o me ata o pese. Sa faunga lava ia piano ia ma mea fapenga sa ia ele tele lava sei loa i pokalame
ia e pui pese ia na peta fa fingo fie vele le ona e mui la vele i ke le kaung ke le kama fouria ele lua fe lua sfulu ia sa fingo fie ia le ngaluenga ona sa mato e fatas ile te metasi ia no fonga tas ale nenga ruenga ia e tala moni lava ia finga ta sa tele lu tau ona ole mafuanga e matu te no fo vala mau ia matu te ia o aska sa no fo menu sila marau boys ia ma aska ma fartai ma mate ia sa tam faila vai po email ia leo ia riso vai anga de New Zealand ia ma sen mai tia ai lu edi pu elanga le leo lite o finga tala na lo ye mo mako le fa ai to la vana o lite sa ye te mina di pu elana le ia sa tam fai la vala i tempu pu ia mo ila vana ta pena me lava tau sanga tia ia e lava te mi vele le fa tu tu ngata ia ma so la ngata ia pe lu tau la vana ia ole tam fai e se malo se sa we e ngalue ma fa ngalue ngole recording se ma mixing me fa pena ia sa tam fai la vala ia fa tau nu ngalue awa sa ila vala ngona angota ma ia man pai wa le ma na va me ngalue na pongsa ia ko sa fa i ngole ia masingi ko fai mai mem ko ia ole lu tau la vala le ninga ruenga ia ma maule me sa mato no foi e ngofo mai si ke roe kolu no tolu no foanga ia sa po e mato peso sa moangi sila ma oska di me pong ia mai anga ruenga ile po e ina o leo o fa time ma matin ia malanga oska i sa mo po e mele o dite ia lang okay lava la ina ai ina ua fale tonu mai ia pepa malanga ade uso ia aska ia sa tam fai lava si va no po fa mo mai ele o fa tai ma mati ia waila sa ila po le ngai tau ni te u mai ia la apu ela nga ro de ma u ma aska ia pese o mai koi o ngo ele se po ele o fa tai ma mati fa tai le tu ona o le uso ia lunch ile the Maverick Studio yo si sula na so ni mai le last minute le o mako pesen toi e se sula le na so ni ya ma to e fa mo po ina o leo a maten ma fa ftai ia pe ole o ru tau ia sa fenga ima moro ni tangata ia wa te manatu o pese umalava na u editina ma master mixing me umalava instruments ia o so ia aska ia nga fenga lava le po ina o leo ala foi pese awa pia nga wa wale ia o aska ia langa nga fa ma ia male po ina o yo leo la foi pese ia ma se natu sen mai fa ftai le tuo no le lo tonu sa ifo ia sa tu ne ma wa el game it is streaming fa ko ia aska ko pu melanga dio a wo on ka maro ia bon ko kara foi pese isi ke me fa ko foi pese pu melanga ko dio ai wa fo me fa la ko dio ia fa ftai le tuo lo na nga sa so soni me tia ia me so ma to umala ia sa mo fa ona fa ton uni fa mo ma ia le wo mai ia o inga lava fa fo ile tu ina wa mai ani me ia fa fo i inga te ia fa la malo faftai malo la vale to foi la shunga ka longo tu ele fengo fiela pitola ia me se ape a fa le tono tu ia le pengo si fo fongo foi la foi pese e malo faftai malo fo ile taliti nga me se le ono sa ile nga luenga ia le watino mai te lo o loi mata fua ia ole ngā ruenga ia ina ua tino mai ma ua angalele mai le tu fa tonu ina fa moe ia le sa pati ma ai le fiafi e sa mole tunu pele ole a se e tu tato pokalame le fiafi sei o tu fa fonga i le fa tunga le ana tu sia le sunga fa fia ngainga ia e ala ila na moli mau ole a toanga le sputo sanga ole valawina e peona ia i le ngā ruenga i sale moa ia
usila mai mo mala fa fonga toi tali mai ia ona fa mai a tu lo le o le macho fa so ni vai ngole fiaf male nganga fa lo alo na e alo fa mai ina uale alo fa ia na e apa mai ina uale mana tu aita
pasta tonu le wai to mana tuile ngā luenga ia me se fo i o le tele o nei tausanga sa ngā lulu e mai ai ma au na fo i le tua i le ngā luenga. La se la ngona i la sunga le ua tino mai le wha moe fo i o le whanau. Ia e me se ia le ole a tona i ason toi tali watu le isa moa. Tai tonu fo i le olo o tapua i mai le pa ia o le kalesia. Toi whafonga lava ni whatunga ia te ilo e le tai umana e tala ina ma moli maule nea fiafi mea na whaia e le tua i le ngā ruenga. Ia e na sina vaenga i oto mai. Ia le alofa ngia e le tua o le ngā ruenga. Ia e maise o le ngā luru e ai fo i. Ia i le lalafanga o loo balawina i e le tua maranganga whaaloa. Tai lava pasta mole nei ava noa maulunga o maua e whaasoa i ai male auso o e o lo i whi au male maluenga i tala lelei i ele li whaftai fo i ai nei te i ngalo na o whawheloa i atu whaftai atu i followers ale harvesters subscribers i lunga o le YouTube. Amen. Whaftai tele lautou lango ia whamoe basta o le CD nei na matou o mai e launch. Te tala laua i lunga online. Yeah. O whamoe oni tupe lava e whaatau e tangata online. Tupe na mole ngaluenga. Mole whawina o ngaluenga peo na o mole mau. O le lona whai leo ngaluenga o matou whaia male whanau. Yeah. Mo poro ketia le kalesia. O me whaia ngaluenga. E le su e ni matou tupe. Tupe lava e moa. E tu watu i le kalesia mo ngaluenga lo fuafua ma tapenaina. Ia o lui tau i o ngaluenga. Ia o le natura na o ngaluenga. It's the nature of the ministry. Natura na o ngaluenga. E iai lava o na lui tau. E le mawhainga misi. E le mawhai. O le tapena lava masaunia o le loto e whawhitai ai. E le o le whawhitai ai fo i le sola. Ai o le whaasanga atu i le whainga e whai ai. Mata pena le mafau ma le loto e tali ai mea ia awai nei whate ia. Awa nei ia se mafau le whate ia ni mea tutupu. Expect the unexpected. O mea e le mafau ina. Mafau ia e tupu. E tupu. Ai o le lui tau ta ua lava ma le au o le ngaluenga ia. Ia o lea e lala mai na iuso au ona pe whaafonga mai fo inisi ua loa i le au ma ngaluenga le atua. Ia. O lo tato iai le vaa e tasi. Le tato sa e fau tele ma fau fa tasi mo le malo le atua. Malo le loto tele malo foi le on sai. Ia ma mea lofa ma au nanga e tele. O le melea fa moenga i e lua pasta o le neisi ti na tu fantasia. O le fa moe o le mana onga o le ngaluenga o le fuafuanga le tapena mo le manu malu e tuefai. Lua. Ia tu fantasia pela o whanau. O ngol mele lea, o le fia le sai a o taimi a fau le lo i fau me la to langa pesi. O le fefe le taimi ta ape alu tanga tai e fo le fai som to lua ma o ia le la pe i te lo fai lon to lua. A o tau ngapa la vai mai fai mele langa o te lo e tasi la to tu fa tasi ia au la vangi tu pe fai ne la to ai ngi taimi luma ma ia so lum. Ia au la vangi tu ua ma futa fa tasima mai fai belia o le taulanga le nei ai ngai le tua fa nga la tua langa au ngai i vi inga le tua man fa lo lava past amen malo fa tai la sunga fa fe nga la sunga tei lo le wa la malama fa ai u fo il tato po kala me ni vai no le fiafi salo te tasista to pese le se i ono le safa so sunga ya te fatunga le o le tula i mai ona failo le o le platform le anga ia tua i le fatau ngol tato CD pol tato fatunga le lo na ono o le fafonga foi o le mamalo le atunu i le saunanga sunga fa fene ia o mai mitinga ia se o tama ia le wa sauna manino ele ngata o le
o le taulanga i le galuega le atua ia po o le malumalu o le galuega le atua ia e mai se foi ina ia mausali pea le paon le outou le fanau ia uai e moni le saunoaga pasta ia na fai mai tusi pa ia me le tuua ia le tani o lona tamama lona tina Fatasi tu. sa le fai lo se aingo faftai lona uinga fia taimiri ia ai saunoa la sunga i tei o le o tei lo le ua amata ona ia le au fai pese i tūlanga fai ngā tāwha pe nei peila ona ia le whātunga nei lona onu o le volume lona onu wa matona fai ngā tā ona tau po e mai fai o le tu whātasingo o si fonga lau fai pese ia ai o nisi vaenga o le fuwai whafonga mai saunoanga le sunga le whawhenga inga ia o lona lea loto ma lona nau ina ia awane i tu uan maftanga lea utou na ia whaawau pea le moe mitinga pe fai a inga, fai whanau ia alu ale ngā ruenga le harvesters se ia fio mai Yesu o feo ta oto ilo fina ngalo i te iwa leo te wa ai atu tatou wha moe moe le nei pe olo sua whale te le mai lungo tatou tu whatasinga o te leo whatunga ia pe ona i whalongolongo ma le fiafi le tau tinonga fo ia se o tau tama ia lona lea loto ina ia puti mai pea o tau wha awau le moe mitinga ia ai saunola sunga ma le ngang whalolo Atai lava lo sunga fa ngam lam no. Ia pe o le langona lava na tasi te. Mai lava la matai no o le amatai no le nei ngaluengo le po ino pese. Pe o le o fianga nei te. E me se lava ita yo o le mato o mai fa tasi e so se me lava mato te oi e fa sofia lava ngona fia ina o mato fa tasi so se me lava mato te fa fia ai pese ai e o so lava ngona le te o fa fatai o to fia ia o lo ai atu nei o te light ia o mato fia pese fa tasi e pe o le mele sa o ina mai lava mato te mi mato lai ti wa sa mato wa on va tasi lava e tau o ino o le pese ia male i mara o ino me fa eli pe o le langona lava na tasi ia me fa ina o nau lava le loto ina ia e moni lava e la me fa ila uso ia ma na yo te yo na fa tinu nga benga lo te fa ia le po ino pese ma tu se ino pese e pese langona na i te au te mana o ke kaunga fai onga inga ia o ke mau ia me te alunga luenga lea o le tu se ino pese matam fai e a poto mai ia mato a inga misio ne uso ma ia maso to fin i le mato nga luenga lea o le peon sau no tama ia awane yo mato tua ni ma mato valvala i ma mato tap api ai pe o le langona fona i tau masalo na tu fo yo le langona fona ia nei uso maten ma askan faftai ia me se so fini ia o le vai fo yo a maka fo inga i do kama le kiki o le mato wi ia mission ia ona i do fo pes ia o le ngona faftai na le tu o le ngona fia na ia o te ia te au lava ia o lo vai atu ia la a to mato na pe pese uma ia mato fo pese te le ngona fia na i tau pe ona sa no futa ma ia o le ngona lava na ina ia no o le no te ngana loto ina ia tu fatasi e pe mato mato ngal du fatasi ia fangal wenga le ta watu le fionga le to ala i pespesenga ma fatung faftela no amen malo aftai taila vai la sui tei le ua fa fonga fo ia mai se foi ni so foi pese o fa fonga mai ia o alo ma fa na o le tama fa na o e kalisia ia te lola mona lava le tasi na ia tatou fa ia me sili mo le tua mo lona finangalo o sunga aftai ma bate ma ke le lo pasta por meu o la camba ni lo fa po Porque lilo ngai. o lo la mona mai le mo mitinga se to tama ia la se fa so fo i lo sunga ia le ua
mai ale nei fa mo ia tato tele yo po fio to fina ngalo le li volume 7 coming up ia la se lu fa sol ne fia ya after mo fa facility ngale ali to television talanga i tulanga le mo sa no tama me se le uso fo i na nota inga o le loto ia tu fantasia pe mato ia la i pespesenga o tu fantasinga o mato si di ma me fa pene ia ole na nota inga la wana wane o nei vala ai ia tu fantasia ai so we can all gather together and do something that to ia ile tu ia ma na nota inga la wana ni fa mo ia lu tau e tu pulanga ia fa nga no tu tale ni ia ile tu ma family sima tu toma matal no nga le sia fia apa be nga fa nga lo tale ni ile ia ile tu le sia nga e pe ole na no ta inga la wana o nei fa mo ma nei me o e lu tau e tu pulanga ia fa nga la tu tale ni ia ile tu awa nei mo we tele se vi ingos tangata ia se vi inga ia mo lunga mo ia e pe tala atu na ne fiafi ia e pa fi tele lava mo lava no ia le li ya after la pasta mo lava no o te tonu ia o le volume 7 fa wa pe ya maketa te lo o mon tal re usu ia ni ko yo wa pa si mai matali ia o lo matou tali mana o matou tali lavana atu lo isi taimi o si fianga lava loto a matou to e fatas ia ese foi o tala mona te e fia o no fa i mamau e vai sa vai i me fai malanga mana no fo mamau mai na mona loto pe atu e fatas i matou se taimi foi i dum matou ia eu foi ai ya le lo foi pele la mai foi fai mato foi pes e tele la belo ma le fa pa o pese ma lo fa tai ya tai lo le atato vai foi o tato ya tato foi mai lo to lunga le tato fa talonanga le fia ia usi mai pela mai mo mla usi sila sa mo ia nei fa tunga lava ia o tato nga luenga le ua ia ma watu lo tato linke fa tau o tato fa tunga malenga fa lo Sole basa fanya tama pupuanga o te tuma upea ilo ufa amoe moenga ele suya taula ila wa ai Yesu lo tata utai na te au maya o lo malo simole samina le au pa ia o no time ine so tula Yesu ke riso ina ia o mangalo ai
tau sa ili ye wa leilo oh lova mai loina lanza sa ili ye wa leilo July mai I will affect for amar si mai fa alomo ile si for all over time I will not more te online oh yes to down the tower more fa alomo ile si for all over time I will not more te ia malo faafetai atonu le ua lamalama faaiʻu le tatou po le kalame nei vaega o le afiafi lausuga i tei o leo te maitauina i ai nai faatugatu ai a le tatou au faipese le pei e le tulaga foi le fai le MTV ia o iai se faamoemoega i se whātunga o nei whātunga o tātou volume 6 se whai se MTV wa le il ko mingi le mo wa ia kua ka fia wa ia koi folding o la whai pesi ia now se fesili foi lele o no te lo tau tele o mafuta ma le sunga ia Oscar ia po ia i se wha moi foi lele mo se MTV i se whātunga i o tātou volume 6 ia tai lava mo le whapsiri pasta o le manatu o le tūlanga lava na e o ia pe a toi tu fatasi e mātou ia o le mafofau le fai se music video ia po se pese se tasi ia po se pole pese lea le mātou tu fatasi e mātou ma le mai tu whawhine ia Mercy ma Faith io alo le sunga whenga ia Paulo Mikaele ia kare se vai di mai Samoa ia ila pesena tasina na o mi se te tau e pesena tasina na feature isi vanga na ia pesela na tasina mato pepes fatasi ia mana to lisina pese o le a ngalue ia pe a e sa so pole lo fala li ma e tu fatasi mato umalava ia tu lang lava na o ia nei pese umalava o le i lava i le fa se MTV po se music video ia falau tele ai ia le fia o le pese ia ma tau to Yesu i tangata umalava tulanga le link nei lunga o le mato page o le Harvest Sound ia na o mona no tano tu inga ia ma share le link le na ia ma fai na ia lu lunga ia ma fa tau esa o pese ia terminei feololo lava nei whātaulo i te minei. Ia, mamole toi whawhtai i lātou sa angale leifo i whatauino o le NCT. Loa i lunga o le mātou page o le Harvest Sound. O le ngona o le mātou studio. O le Harvest Sound. Ia nārua i lunga i nāle le link mo le CD. Ia, mo i lātou e fia whatauina se digital copy. Ia o mātou album folk. O le whaalalawa whawhtai. malo whawhtai. Ile mo koe masuka ka pe ako sa MTV fa borbore. Ya, baka ko ngil MTV. Ka ke fia pese mai foi kora foi pese pe ia malo whawhtai mi ia le tu o whatuptupula ia pe le taita inga o le nganga o le li. Ia whalau te le ina lava o le nei mo i mitinga wai pe o le tūranga na le ua anga i foi ai le tele fatunga le vai tau ia pe e sau o MTV ia pe wa toa mai foi le sa vali ma le fe au tau moli mai se fatunga ai tatu tele i fai o le fia o te fia fai tau ina le fe au le na tu sia sunga fa fe na ngolo tono tatu fatunga ia po le pese foi le fa au tu nei album ta watu Yesu
whaapea, is the fulfillment of the Great Commission from the very heart of God. The mission of the church is to tell the world about Jesus' life and mission. The sixth album from the Harvesters serves to witness about the finished work of Christ's salvation through his life and sacrifice. The Harvesters are passionate to witness to everyone we meet in every song we sing. Jesus said the harvest is plentiful, but the laborers are few. Let us go to the harvest field and win souls for God's kingdom. May the Spirit of the Lord move in his own ways as we all launch out to the field of souls. Blessings from the Harvesters. Ia, lau sungai whawhengainga. Ia, tawalunga ia i sau noanga i le whamoe a toa e maiseo le nei fwoi whatunau whaautu ia i le nei volume 6 tau watu Yesu ia pe fwoi o na whaafunga maiseo tatu watu no. Ia e tawalunga i tatu whamoe le fiaf malenga whaalualu. Alo whawhitai lau sunga pasta mo la manoa. Mua la o le style o le musika fai il pese ia wa sui fo ile fai ngai momori ele fe au ile nei taimi ile o style le fe to wai contemporary le luinga nei taimi momori ele le tala le ima fe au ile beat ia o le fai nga musika ia ina ia fengo fien nga wa yelo to pulang talvo malo ina fo I o ngole vai mai talvo fo le fail ninga luenga ia so le kele awala o le malo ina o nganga talvo mai so talvo ia ile musika mai se la upu ia pe o le fa mo wenga le o le pesela fo ia pesela vana fatuina fo imitu si le tali ia ej fa lo lava malo faftai. Ia, talitonu sa mo le tawalunga le o tatou Polokalame ai o le atu le vanoa mo le sunga ia I tei. Ia ni alofanga mo li po foi mai se o le tino ke viso foi Australia I o Samoa le tatou ainga I Samoa. Ia mai se foi o followers ma paanga le tatou Harvest Sound. Ia sau noanga e te whaftai ai foi le lango ia e mai sole no tatalo mai fo o tabam tina matutua ia male ao le tino ke riso ni vai ngale fiafi male ngang fa loan after 11 bravo no pasta ia they never know mo le toile ngang tele pa faftai tele lava ia I wo mo panga uma lava mo lava ona si iwi ngan mo faftai le tu ia wo mai ia ma complete ia ngal wenga sa mato ngā lulu ai ma tam fai whamai eina ia le nei ua ma ea ia vi inga lawa whafo I le tua mo le toile ngang whawhitai tele lava ia I lato uma lava sa mana tua mai ia le nenga ruenga I lato sa tatalo ia whawhitai lava mo le tau manatu mai whawhitai le tau langu whawhitai tau sanga tu inatu I le tua le nei ua ma ea nenga ruenga po vi inga ia te ia mo le atu whawhitai lato sa soani I mato ia lai ia I le pu ino nei pese la to sa ya sa soani le ngaluinga sa fapenao ne ai le asuna I ya ve asubotea ya sa soani fo I le fatino ino le al fa mo sa mato ya le ufata no ina ya le ya le concert ya mo le tula nga fa tele lava you som to fa fine ya sa tu mai fo to au ya le newa mai ninga wenga mo le atu whaftai ka le se lava ia I ta mam tina matutua I la to sa manatua I mato te talo ia I sunga I whawhengainga na to whatua ia meseo ia mato ainga lava I so se ai tu o nelo langi whaftai to te talo whaftai to manatua mai whaftai to wanga le lei whaftai to au mafola ia lai se leni I meme lava sa to wanga le lei ai whaftai atu I o mato matua mama dad ia I le tatalo fai pea ia le tuina to mato ia I le tua I nei ngaruenga o mato ngalue ai after atu nei uso nei tu fa fine tatalo after I me lava sa to wanga le ai
mai lava I Melbourne, New Zealand, Samoa, ia mea uma lava, ia. Moli atu whaafitai, ia te oto uma lava. Anga le leile tua I mea uma lava wa whaongo ina. Ia ona o nenga luenga, ia ne wha moe moe. Ia whamanuia le tua, me uma lava. Whaafitai mo lava noa, ia whaafitai lava. I ele tua, whaafitai te le lava, lau sunga I tei mo le whaanoa ina fo I o lo taimi. Ia e ui lau fo ina ese ia tātou taimi, ia e ua whaanoa lava ne fiafi tusa ma le tātou whaamoe moe, mo le atu whaafitai tele. Whamanuia fo I le tua lau sunga ma le ainga, ia o whenga I fo I ma le finangalo le tua le nai tua le ngā luenga. E pau ale mana o ngā pasta hoi I ngā la le lau whakalikali e sunga ia whafta. Ia, mawasi ngā kāka hoi le ka ke pasi mai kua o le au whaipesi. E walawa ka I karga. Ia, le a whai o le matango fie foi o nea fiafi. Ia o le langona na o au mai foi e tatou followers, ia mese foi o le aingo le whatotua. Ia le ua whafonga mai, ia o le whaamoe lava na le au whaipesi. E o lava iai. Ia wale whaalau tele ina o le whina ngalo o le toi pe on tātou whaalongolongo le ne fiafi. Ia, lau sunga whawhia ngainga te ro le ua tātou o marisi ui o tātou whaamoe. Ia, sauno ia, whais tātou whaafitai le, pa ia manma malu si o tātou watunu. Ia, mese fo i o si o tō tanga ruenga I usila nei, sa whengai fo I ma le hosting o tō whaamoe. I le whaafunga mai o sunga I whawhia ngainga, ia mese fo I o le sunga I te taimana la tō komiti whaafoi. Ia, misi fo isi o tō ainga e kalesia I Samoa, ia, ma le nganga whaaloalo. Aftai. Ia, umnatu o tāwul nea wanoa, pēr whai whaafonga mai, mo mai le nei a lata. Ia, mula nei porkalame I le nei fiafi, ua sauni e le nau ona sunga I whaatonu o le nei TV. Ia, e le mwhai ona tu o titia le ngona whawhitai mo moli I taitai o le kalesia aputonga le tua Samoa I New Zealand nei lau sunga wawai ma le whaletua mese komiti whaafoe ma loa na tanga luenga New Zealand nei whawhitai tele lava mai a teau nei whai masui o tina ma le whanau mese o le kalesia I sali moa ti whapea tu whawhitai tele lava mai ta ele o matou loto matou te whaafitai atu o na loto wanga le lei le whaamoe le fiafi o le sao mawai sao tō tali le lei ai le tusi mai mo se avanoa whapenei le sa tātou mafutai ma whaatino ai loto wanga le lei e le o matou ai o na o le whiau ngā luenga le tua sale moa whaafitai tele lava loto wanga le lei whaafitai ainga mo wo loto wanga le lei ma lango le whaamoe sa whenga iei le stona I tuatu le sutasi lea o Iulai I e konseti sa whenga iai whaafitai wo mapaanga I lato uma lava sa awai mo moli mau e ui lava I sina whatuai le titi man malulu o lea fiafi e whaafitai sa wa aia mo moli mau loto lango ia ono le whaamoe mo moli whaafitai tele le whitalenga le atinganga ma le whalitua ia Christina ia ono le anga le lei ma le tapena ina ma le whaatulanga ina o le konseti sa whenga iai mai se o le whanau ma wo, ma ainga, ma paanga o malava I le whaangaloina le sunga I le whawhengainga ia unasa lau fiso ma le whaletua e tita ma le House of Bread, Assembly of God whaafitai tele lau tuanga le lei lau tuanga le lofa sa whaalia o hai lava na anga le lei I nei whenga malanga uso au auna whaletua ma e kalesia whanau o le kalesia whaafitai tele loutou anga le lei loutou ana lofa au matou iei nei ngai aso ono le whaamoe o le whaafitai muli I le kalesia I sali moa whaafitai loutou tapu ai matatalo au matou iei nei nai vai aso ono le nei whaamoe ia lea o te saune fo I atu tātou te wheiloa ai ia ma tātou talatala le whaamaoni ma le lofa o le tua le anga le lei ia I le nei malanga na ngai mai ai ono le whaamoe o lo loma whaafitai o taitai whaaputonga le tua I Samoa whaafitai lau tu tatalo whaafitai le whaaputonga le tua le fontele whaaputonga le tua I Samoa whaafitai lau tu tatalo sang molia au matou iei nei o no whaamoe ma le mana onga le ngā luenga o ainga umo ma matou ainga whaafitai tele lava
lo tau talo ma tapu inga le wai ma tau lau fa mo moenga ia fai le ma vi inga le tua to fa pe tu lo sungu pasta Mike ma fa tua fa tele lava mo nea noa mo maua ia fa so ai le o le tua ala vi inga ma pesenga ia o le fa nga ina o nei fa nau ma nei ainga fa tau va mo le fina ngalo le tua fa mo le tua lo sunga fa mo tele le tua ne fiafi lo fa tele mo tau sua fo Yesu amen amen ia mo le atu le nga fa tele sa mo le tunu pele o le tawalunga na tatu por kalame pe avala o mai le tua la sa o tali atu le vala au le tua le wa fa fonga o le mo mitinga na to toe le tua le loto lan au au le o fa la tele mai le se unga tu pulanga ia wa fa la tele ino lo na fina ngalo I lungo le fonga ele ia ta tonu foi o lo fa fonga mai ni se o fa pese ia mese o le tino ke biso mata mo fia tele tu langa le no fa longo ai le tu fa ta single mi fa moi e se ava no foi le amana o mi se so ani tu fa ta sia se e se au nanga fa pena le harvest sound so ani nai worship team po ni fa pese fia tu fa ta sia ni ala tu fa moi fa pena ia faftai o sungu pasta mo fisili o le taimi nei le fefine le wala ina le ava no mai Oscar i tatou pokalame ono le pu ia le pese le si foi worship team I Samoa le fefine na leina na le fatasi mai Oscar ia ai o lo te le ava no ono la wai Oscar I Samoa e fai nte fa wa wai Samoa te nei le wa to fo ia atu ia le tali ia fai ma so sonia ni si e fai na mi le so son o ia faftai he masalo la sunga faftai ke la e ma pese ma pasta tito ma pasta na ia wa kule ku fa kasi ia manuia tele ni fia fi samula tuno pele lungo tato harvest sound Facebook page na ia tato link mo le fata wino tato volume 6 ia o lo sao fo ile malo le to ma fina ngalo le to ai mesol tato ngaluenga isale mo ia te angalele ia wali falo tele ino nga wenga le tua ia me te nei o tato por kalame tau tua mo isa mole tu no pele ma tau te alo lufa tele atu fa manuia foi le to la sunga fa fia ngainga to tali wa tu sa mo me se to yaso to toi fa pe pe ai foi le atu no ia ngalele o le tua ia sunga ma fa tua ma se foi ni so fa na to tali wa pui le tua ia la uma ia fa manuia mai le tua ono Yesu amen amen to God be the glory forever and ever amen Saulo